Kako razviti odnos sa kolegama na poslu ili jednostavno sa svojim zaposlenim i da li imati odnos sa njima kao sa porodicom ili jednostavno kao sredstvo za neki posao? Kako razviti odnos? Prvo, ako uzmemo reč odnos, ako je stavimo matematičku proporciju, znači ova recimo čaša i ova knjiga su u odnosu, jedna naspram druge, ali ako damo neki parametar, onda čaša je manja od knjige, je li tako? Pa ako pričamo o međuljudskim odnosima, onda pričamo o matematičkoj proporciji 1:1. Znači, ako uzmemo razmjeru 1:1, to znači da su te dve razmere jednake. Ako pričamo o kolegama na poslu i kako napraviti odnos s njima, onda znači da moram da ih uvažavam sebi ravnima. Ti znaš da je gordost prvi naš greh, a to znači ja veći od ti. Zato je čovjek pao. I zato je čovjek palo biće. Dakle, ja na poslu, ako te tretiram ja veći od ti, to kaže otac Pajsije, samim tim što ti namećem mišljenje, ja sam gord. Dakle, uvažavati ljude na poslu jednako sebi je za mene odnos.